Pozdrav, danas ćemo igrati Euro Truck Simulator 2. Evo ga. Krećemo. Pušta nas. Uvijek bolje. Bar ne budemo morali čekati. Desno. Brže. Vozim ko da znam voziti. Smo novu poruku. Da vidimo, evo čovjek. Banka. Što ima onaj kamion, on je bi nas zaposlio. Idemo polako. Pa dok dođemo dulje. Vozimo polako. Još 51 minuta prilici. Ne moram prestizati tu. Dobro da ga moram stići. Evo probati. Evo malo bolji gas. Up. Sad. I vzao, yes. Hvala Bogu, nema niko.
stal je bolje od nekome. Još 27 minuta po igrici. Ne znam. Možda da dignemo kredit, pa da kupimo jednog kamiona, da vozimo. Ili da kupimo dva, pa jednoga zaposlimo. Ne znam, da nastavimo tako voziti. Ne znam. To budemo vidjeli. Nadam se da bi mogli nastaviti tako voziti, pa dok malo više novca budemo imali, onda kupimo kamion i dignemo kredit. Mi da bi sa sad moglo tako ostati. Skoro pa smo došli. Kilometar 9 minuta. Bi kočiti polako jer on bude stal. Ne, i on još mora skretati. Malo je spor. Zašto sad staje? Okay. Skrećemo to prije njega. Idemo probati zmotati to. Tak, dva. Baš vidi da znam materijal. Evo ga. Izvrsno, hvala Bogu. I da se ne gledamo. To je to za epizodu, vidimo sljedeću.